wadhi wake konetia serikali sia metio kakana devolution na ya sia bado huitiwe na dhina bado mabalabala mena dhina bado takataka we kilabando bado soko sito sie na kibindu na nicheke tumiende tuiba nimeanza kwa sekana ndi udho nondo taile kwethlata mono ni actually twin the decentralized governments tenailata municipality na iso itaweza kuoperationalize wanesa nondo walilia yu ando nimeona yanga wasi atakataka makana yanga wasi pollution makana yanga wasi sewage yu governor obisine for example kanoza town ta wa mwinge governor Malombe Ekitwi town ndamana ngawaya ka sewage katulile kana bandu be undambi watakataka na ni lazima bazo uwe system na katika ile wa
Urban Areas Act ni nenganite mitalatala ya undu municipalities magavana maile kuambisia municipalities lakini hii municipality yaeza kuoperationalizewa nesa na ifande wanesa wese kwithia no ithukume mawe acu tambucua mama kuketa ngawasi ya street lighting ngawasi ya kwikia cabros katika walkways katika bus parks kwa nitu need condipen devolution nundu katika ila tu kusita its and misses misi mwenesu ya kulea kuendrench devolution nesa nundu kwa ilite nundu labda mwithu kesia no ale kuelewa kanave kindu kingitu kirwa municipality municipality la elendwa ina twasi kendani ta city manager kana administrator wa kumirana yina board na yina staff siayo na nundu ni kindu kivitu kithia katika mea na hizo na chata chayo na ende katika county assemblies maya allocate budgets wisa kwithia municipalities sisi nione ngwa budgets ila sia elite you kindu kimwe mwethukisia county assemblies sito sia wasie week na function imwe ya county assembly ni oversight governor nelengi ni representation nelengi ni legislation lakini yuweza kwithia katika our county assemblies ni wiki muno ukeza kwithia for example yuta kindu kila cha pendekezwa ni executive nicho ki carry the day kana weza kwithia ando ingela me katika county assembly mainela expertise kana otuika wao manaondo na isema ya elewa devolution ni chao na wesa kwithia mbunge ni sithwa na metalatala ya ku make sure ni makari their mandate na kenda ve kindu county ya leikwa for example ukenda kwe village managers si ile andikwa ni maile make sure ni si in place kenda ve ward administrators si ile the siebo kenda ve village committees ila se onene ya maendeleo si ndio isu si ile the siebo na government T1 stop shop ni work in progress na work in progress imani azigana ni baile kwithwa na continuous engagement na ndo maisukumia nikenda mandates man devolution maende na kuentrenchwa na kuthinambe you know ndo mundu wa executive for example kenda ni governor na interest ila yake ta mundu na pia niwese at the end of the day ninewa mwithukesio mo asiai mwandu ano molotwa kiukithwa kiangenest katiba nundu katiba nike kwazia kana mwene nthi ni wewe nela wa sovereign power na nikenda exercise sovereign power wezu ni baba create nundu wa democracy avenue ya election weze kwithia no asa kwe mundu uloto no mwe athi ukandethisi wewe we amona lakini yu katwika ni kwa point is either nundu mona DC kana ila meto wa puppets kuutu ya leo kweli ila usioka ku lakini mwene nthi wito ngo no mono nuru no ngutembea na ngoma na enenthi kila enenthi maile make sure ni maoldi atongo imo into account na wesa kwithia ni meunena matena wia nundu kati objective imwe devolution ni ya kuemba local communities nikenda me part na pasio ya maendeleo katika communities yo mate utengemea ndwangi mekwasa kwa mwene nthi ni wele nthi farm naweza kwithia nde kwetela every 5 years tukatwika tikatsa kuwa mundu na after mwako mo miaka elite yambi omwebete yaje tikakumia kwika aye bau musukumei amuthukume mwikie imwaki nengira ni mwezi titi mwaki lo bya nomba lakini la ito political unity leadership na iwe leaders have to be challenged na saingi tiku challenge in a bad way lakini atongo ine maile ndo maili kanwa kana we na we wa quick wise kwithia we balawi ndui watawabika ila ita comfort zone lakini ni wa manani wanengwa we wa kuthio tethesia mwenenthi na thimbingi ila siende wisa kwithia citizens more ni moment wa me empowered ukezaithia mena bina
wa kusukuma atongo imo matethia wia na I think pe muyaona vitu kithwe the other day kweza kwethi ando neta mena opportunity ya recall sure either ni MCA than ni MP kiuki bina kuya saidwa na success ya mwene nde ku recall an elected member of parliament lakini tuonete mangavana mazimbichwa although sometimes na liyo impeachment ya magavana ila siedhi yetwe we saidhi mwene ta ila sira wa politically motivated mwene ndetha ne wa muete weza kwethi ave quarters fulani ila si usukuma kiukithwe lakini isuti joto ile quarter kila twaile quarter ni mwene nthia mane aki yake ni chao na ende waza kuwa mutongoi make sure no more creative forum kana fora ya ku evaluate ku communities mingi beki sio kimwe cha kivani na endi na meki ndo meita Kiva Development Initiative na newe mambia atongo yala makenda kuka kuunga maivela maka meta moke mama interview na maima veti maise kana ni mekuelewa yo uyo mukwazia ni muendai wano kuelewa uyo ni chao na mayagri walika kivelani sindu ino sio tuenda kwa community na mwene ndu kone tawenda ila sia sia nena imatangani nena thi sijui ndongo rayo ne maitu nena kanisa na miezi miti tukatweka tisa kuya ndo uyosu you onakabatike kalatete na tongoi ndo mwene nthino ito eti na ziamazia mathiko mena ikundi ziozi andoango ne maitu you mutongo yo akau zaidi anota ila ito public relations lakini mutongo ine waele asiai neki ya kiwu utoimona neki ya street lighting katika town ina yusi ndo yusu nizio mwene nthi waele itha ililikania muno mutongoi wake sindu twandubiwe for example kendani issues ya devolution kendani kiwu yote ikwatata kiwu katika kila musi nondo katika katiba kiwu ni right ya Mkenya ni waele itha na access to clean